Kumarbil J.B Schoolni polling Stationo Rwkha Bodhjungnagar Wakkinagar Achukthai Tipra Mothani Batainai Runiel Debbarma Rwbaimani Yakulo Bini Achukthai Bisingo Tongmani Jotto polling station Beraiwi Nainani wngkhorkha Runiel Debbarma Kokri Shaloter ni Tongma Haike Bodhjungnagar Bodhjungnagar Wakkinagar Achukthai Jotto voter stroke Bodhjungnagar Wakkinagar TTADC constituency o tongo bebagai thamsiba polling station Laithanai 2021 Chongbariwo 15,724 vote mani kaplai ongmani Bodhjungnagar Wakkinagar TTADC constituency ni Tipra Mothani candidate Runiel Debbarma Thangnai bisio kabangma vote margin bai kaplai ongmani haikino taklaibo kaplai ongnani thangoi tongo Bodhjungnagar Wakkinagar TTADC constituency ni Tipra Mothani candidate Runiel Debbarma Abro tuite kaisa kha korojak Rwkha Bodhjungnagar Wakkinagar TTADC constituency ni lukorok Abani bagi Chongbari ni Khorang Bijay Misil haike election campaign khlaika Bodhjungnagar Wakkinagar amsani Tipra Mothani adongrok Kokri Shalo TTADC ni 28 seat bagi naharjaka vote Gubun Achukthai ni Kosholono Bodhjungnagar Wakkinagar Achukthai ni Jotto polling station obo phungni damsini ni shimi naharjaka vote Kokri Shal fungo Kumarbil amsani vote runa thangai Khoroksa khorokni voter stroke bai kok shanani chaitokha Chini Khorang ni koktuma thumnai rok General election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 2026 Tini Jotto no saibano hashtag nangai no TTADC area khoboi o chongmari khlaijagi tongo paithak je thangnayo je election campaign khaimani no mangkha jeng hasne dalbidal kereng thayo dalbidal political parties ni juda candidate tokme khaktaino jeng election campaign political rally door to door election campaign mass gathering market gathering public meeting aba hakino cheng election angna sakang kabama jaga wa mahai political je meeting marok no mangkha abani aboni karinyo abono paithak ni salangani cheng tini 12 April 2026 general election to TTADC ngui tongo oba hakena tabuk sing phai sok pai kwa Chini Khorang ni team ang Nelson Debbarma ani logi tongo cameraman boya Debbarma chung phai sok pai obicharon kamio obongkha 14 Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ni jurisdiction no haike ba bini andorono kaisa polling station hangkai 14-16 para hangkai obicharon tai Modu Chaudhary High Secondary School ni je thayono je polling station khlaijak 14-15 number o constituency ni ani ungkologo o kami amsani no lokorok phung aisiri ni simin borok phailai nai wongni je electoral rights haike ba universal adult franchise je Indian constitution sungno je rights mani a election ni work o vote kaisa ni dam o vote kaisa onek value tongo o vote kaisa na decide khayo bo party politically ba bo party election jit mani Yakulo government form khaine o kaisa vote belaino important belaino morok belaino tam sanai precious ni mano oba hakena o electoral right no borok practice khane bagai bongni vote no cast khane bagai faisok baja o amsani lokorok joton line basale phung aimani semi kei phadi chengtabu o kamini amsani lokorok bain cheng kok sanan chaitok laine yango thagari bahai tini bu kami o ni ni sinimu Chini to bo mori chodri kuskolo tini but chol sinai kai sok phungni soitan timi no aramarongkha Tini bahai matong taklai norok to chongmari to bisi burung 5 bosor porngena rip haimani taklai ni o chongmari le bahai matong slai mong do ani bukhaga ekdom srai choli nai bahai nong no am chaile sabun yang bisi boyar no bar sip sai tong boyar to abo to chini yang no choli boyar kaham kaino get bahai tini phungni marok to sai phekena bla mai to saya ko tibin thimi khai phekya tifin khai phai khapuri je bo o kaham nunyot mai muchabu ya tibin thimi khai pheketa geni ni o je sikong sani je tini ni obot mari boro thanan nai tong bai matong obo bo shotni sino tini ya sikong sani mari cha thinang ni bagai tai kono kok sana re musung jono no hasteni lokorok jotto no guitong tabuk jotto no tini ni o chongwer no tai tam kok sana musung jotto no am kaham kai thang kai ang kaham no chung sasa nuksine cha tini election na phaimani bai matong kono keboni dagi mungbai je phainani kapuri na keboni dagi mungbai ya ang na phayo ko budde na hanai omo para hangga tam handra nong nemu obicharon Modu Chaudhary nana nenglai bahai takalin election ti bahai matong ja bahai matong wa
তিনি থানায় তো নরগরি ফাইকে বামফ্রম সরকার 20-25 বছর তংনি ইলেকশন রে ফাইমানি দফারনি বাগৈ তাম হামকারাই রখাইমান নুকজাক তাকলাইনি অ চংবারি নতলে বাহাই বছর জরতে খাকমং তং অ চংবারি পাইছিনি ত্রিপুরা সলকরং হামকারাই ngay ngay फाय भाइ मा तंला साबनो खाफुरजों नोंलाय yang to andro ma ta raja no raja nor naita nong ni amsai ro tura phaikya bo taklani o chongbar ni sakang ro फाक्या ge tamu puito tong ba je tomong no Tipra Motha te wisa raja ni thansa ni mari nai segi tomong no chongmari kaplai ngi phakyang ke nong ni amsai ni bagai ba lukurong ni bagai tam bumai kaham samung manan thangi ta habus ke saide ma आवा त नि साने से tamni bagai astam bagai Tipra Motha no का हम bodu नंग नै ता raja no tamni bagai bodu nai so ga hamana बागे रता हनो hamana bagai dofa thangna bagai chini pesabuti थांना बागे sinangni jorani bagai abun bagai buwagra no bot na phai मारता tai kono kok sana no bujin je bukha kholo goi nang tini no election tai tam sana अरो ना फाइटा बखाबा nana ni sinumong ha ani mongkhai kalpana Debbarma para ke para khai oron matra jiri mairok sai phai ke mai sai phaika bahai ma tong tini to nang oro election vote nani ni phayo nanglai sabna khafur ja BJP BJP no tamni bagai BJP no vote na mosong chini jati gani bagai thangnani lama थांनानै लामा तो Tipra Motha रक्सि बुबाग्रा से कक साइ तंगो BJP ओ तांगि बोद नाय अबनि बाgai नरे नाइता chini jati ni bagai tisana ni bagai otorong ni bagai BJP no chini raja ni bagai राजा नि बाकै देर नै BJP नि राजा तो Tipra Motha नि Motha no borok no Motha नि ओ निकेनि नि भोट बरो थाना नाइ त मथा थाना BJP ओ Siloron thanai tai ko motha no chen pai utun abono ke ta tomong no raja ta kaplaing phegang ke tamorok nang kono hase kami amchai Tipra solo ka hampran bagi tamrok sana musung nai tongai or no joto nugui tong ta hasen no kon kok sana da musung tini bot ni bodin song ta boro rong no goi chen dang no no goi ta ha hama tong bale ham yang te khaksa faising kokti shalo Kumarbil J.B Schoolni polling Stationo Rwkha Bodhjungnagar Wakkinagar Achukthai ni Tipra Mothani Batainai Runiel Debbarma Bodhrani Shakango Chini Khorang bai kok sanani thangi Runiel Debbarma shaka sar ta thajingo chasang aro nugui phage tabu nang busak polling station thangi cover khai taisha oro phai or bukami phaiman tabu ang obisorono ang Kumarbil ni pore le funga thangka dain marabo mokamo borkathalo ai dugrai mayawo tubo inge ompore chakmawo inge ompore joy chandra tabu obisorono ompore direct ang boniga somni thana sar chung nugui mono ni je political rally election campaign khaipurun chimeno ni constituency o lokorok ni khapurmani to yang bubagran thani no ba ni candidate ni bukhak no sunugui mono tini bo aro kabang kuk lokorok mathana hamjage bubagran hamjage thancha o no vote nani phaileman nugo oba hakeno da onyo polling station ogole bum high ground ni porok matong Jotto jagano umdikene laitamo thansani phanno bubagrano Tipra Motha party no andro somaribo karon ki kubuike je chobak laitongnai kubuike je Tipra sani manthai soktain bagi chiri khogi tongnai unte he bodol no taklaibo Tipra sabo songrok unte he party no vote nai ebong kaplaibo khainai tai thansani phanno kaplai khainai thansani phanmanan Tipra sani phan ungkeno jotono reading laijak toiring laijak ebong boot bor lai tong umdikeno jatto jaga nukhana tabsu jara 20-30% nang paikya baksa jaga to 50% sing paikya thanai salke sigangor kisa political violence inka je kaisa party ta kaisa party bulale mani nije be nije tok lai nei obai violence man nugui tong tini hai je crucial election OTT edisi chongmari tini ni dino tomong no smoothly election na thangi tong ba kuno nai ma thang bodol ni bukhakte busa jorte strict regulation nai ma thang bodol ni hoite bo strict na hari tongjago ebong taw 10 jora kuno ঘটনা khnaego taw sin Jotto Bodhjungnagar phono all over je ADC constituency tomone kun japon taw sujor khnaego ebong kam kene choline Tipra Motha party violence no support khaya Tipra Motha party sob somoy kothalai Tipra sep Tipra kothalai tongnani omono message ro bubagrabo omono naisigino jotono phan thonglajak ebong andro somari budrui kaplai khlenjan joto toiring lajak hambai sa fadi tabu oro chung nugui manka titi edisi ni je
Tipra Mothani candidate Runiel Debbarma fai sopai khwa tewisa aro thajing kaisa kamio hai ke ba vote bini kas khai faikya angke abon Yakulo bo oba hakino dalbedal polling station thangai bini vote je voters sok bai kok salai tonglayo ground report bahai nai tungu mane election tui khangke chung Tripura ni history nai thangangke जों साइमानो बिसि गदगमा जरानि सिमि जे चिन त्रिपुरा हासजा गि प्रिंसली स्टेट तंगमानि यागुलो जे इंडिया बाय मर्ज इंगि थांगा अब पुरन जिमनो जे हिस्ट्री नानि खांगे त्रिपुरा मैक्सिमम इलेक्शन जरो वायलेंस इंगिनो फाइमानि नगु हाइफनो ताकलाय बिसिनि ओ क्रुशियल इलेक्शन टीटीए दिसिन बेलाय क्रुशियल हंजागो अब हाकिनो ताकलाय बिसिनि ओ चंगमारि बिनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ 14 Bodhjungnagar constituency o kono mungsa kebeng mung dera mung walai suklai aba hai engya tei kheno Jotto candidate hai ke ba police ni thega ba haino CRPF Central Reserve Police Forces Central Paramilitary Forces aba ken Tripura police no include khaino Jotto jaga maximum police deploy khaijak kono der mung engya tei kheno aba kheno toro phai sok baja chini EM candidate jing tabuk o kamini Yakulo o polling station Yakulo jing o constituency no dalbedal polling station thamnai tongo awoni bagai no Chini Khorang kereng itu nih ceng nong Jotto live funa baca itu tunggu hain bagai ceng tahu tak aja thang lain nong tebo mah mang plesung funa thang itu. Rwbaimani Yakulo Bini Achukthai ni Bisingo Tongmani Jotto polling station Beraiwi wngkhorkha Runiel Debbarma. Hezamarni siminel suni logio mang politician ai bayarni koktum Chini Khorang.